Bafowethu, ukhuza nomfokaMpungose uphawule kanje ngodwendwe lukaNkintsho okuwutekisi-ke umfokaNtethe owaziwa kakhulu-ke kuyigidangoma-ke laphana-ke noma kumagidangoma kaMthandeni-ke SK. Ukhuzane ukuveze njengento eyisifiso sakhe esikhulu lesi esifezekayo-ke laphana-ke seminyaka sokuthi-ke abone-ke laphana-ke uMasikhakhane-ke ejabulile-ke laphana-ke ekhuluma-ke ngalo-ke udwendwe lukatekisi-ke laphana-ke sikhumbule-ke uvezena nokuthi-ke laphana-ke uzobe khona-ke uzobe phethe zakhe ihlangu ey'bhula khona-ke laphana-ke njengoba-ke ezobe ekulo mcimbi ukhuzane umfokaMpungose. Sikhumbule-ke ukhuzane notekisi-ke banomlando omude kakhulu-ke kuyona indima yobugidangoma njengoba ukhuzane ungumculi-ke kamaskandi-ke laphana-ke kuze kufike ekutheni-ke utekisi-ke ahamba ayosebenzela-ke uMthandeni-ke SK-ke okuyinto futhi-ke enhle kakhulu naleyo. NoMthandeni-ke ubeyishilo-ke wathi uzobe khona laphana-ke shuthi kuyobe kukhona amakhosi-ke omaskandi-ke laphana-ke lento bafowethu isho likhulu kuyigidangoma elinjengotekisi-ke laphana-ke sikhumbule mesikhuluma ngotekisi-ke sikhuluma ngoNkintsho-ke onokuthanda kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana kuwona amagidangoma-ke kaMthandeni-ke laphana njengoba siyazi-ke ukuthi-ke banokutrenda okukhona bano-2%-ke laphana-ke okuyinto futhi lena ekhomba ukuthi-ke abakwenzayo-ke bakwenza kahle abantu bayakujabulela. Kodwa-ke kubalulekile-ke inakho ukuthi ukhuzane-ke eveza amagama ajulile ethi-ke buka isifiso sakhe-ke seminyaka-ke ukuthi-ke lolu suku lenjabulo-ke kuMasikhakhane-ke lufike-ke laphana-ke uthi-ke naye uzobe ekhona ephethe ezakhe izinduku laphana-ke kuwona-ke lolu dwendwe lukatekisi-ke. Asazi bafowethu thina-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo ngithi nje asidibane kwezinye.